Inang nelpon. Halo Inang. Halo. Iya Inang. Kencangkan dulu suaramu, Inang. Iya Inang. Mana anakku si Baluhap? Lagi meeting Inang. Meeting? Iya. Ya udah, nanti ku telepon lagi ya. Iya Inang. Ini malah telepon suara mah. Inang. Halo Inang. Halo. Iya Inang. Udah mana anakku si Baluhap? Masih meeting Inang. Hah? Masih meeting? Sana kaning holan na meeting. Iya. Aku emang Inang. Hari kalian yang harus si basal na meeting eh. Masa nih jauh jo menong mo jo. TV! Oh TV! Oo ma! Halo jo meron jo. Ayo, Ma. Uy, aman jo. Meron jo mang minahol na meeting inulan na. Buhay mo! Holan na meeting inulan na. Jojo tulang mo jo sa itur si tiket dia. Pokoknya naik ko senaryon Colorado Jakarta. Abag si Baluhap, mahuwa! Holan na meeting inulan na TV. Holan na meeting? Olo. Bah! Jo ma jo ha to pa. Ilo! Jauh-jauh man tulang! Olo. Olo ma! Ujubi! Uma! Ini kami. Ujubi tulang! Ako ito, bereng majo bereng si Baluhap ito. Mahuwa ito. Holan na meeting inulan na. Holan na meeting. Yan nakaninga sa to senaryon. Holan na meeting na lang rasay sa meeting no. Abay kong meeting ko na ito na. Down Colorado Jakarta sonari Colorado. Tuwar majo tiket. Balang Iya, na meeting ko. Gabi lato Jakarta. Holan na meeting Dora ito. Ay, ano dyan, ano nito, tungin na mabuli ka ng ate daw. Dang boy. Ano ko na to, ramo tiket dito. Ana mas ito. Ana mas alay. Ay butile. Buah. Nyo bere na Jakarta na mulisan na sugot sa sonari hon na meeting ino sa itangin si Ito Konme. Si Baluhap. Si Baluhap. Abang istipi. Abang istipi. Orang na meeting. Hon na meeting. Kamu harus. Pero kau malah nyo, wala na meeting, ito, wala na Macam asal suku jeda. Sabar ko ma! Aduh, siapa lagi sih? Halo? Halo. Iya. Horas. Horas. Ini alat si Baluhap Don. Iya, dengan siapa, Pak? Saya tetangganya mertuamu. Oh, gitu. Kenapa, Pak? Enggak mau nanya dulu. Di sini nangis mertuamu. Dia mau ke Jakarta. Katanya si Baluhap dari tadi sampai sekarang meeting terus. Wah, kenapa sebenarnya kejadiannya? Oh, gini, Pak. Dia lagi rapat keluar kota. Meeting kok keluar kota? Oh, rapat. Iya, Pak. Oh, maksudnya merapot Iya. dari kantornya. Iya. Kamu beda. Ay nawaru ma! Nawarin na lang. Meetingnya artinya rapot. Oh, iya. Rapat kerejo, rapat kerja. masa ka lu araw ay meeting on? Eh, nabi na ako sa meeting dyan. Saya lupa semangat itu sudah ala di dok parumaemu. Sama orang kantornya rapat meeting. Betul. Oma. Merdomu tukik tunangal. Oh! Nao to. Ah. Dodong. Lebih dodong. Oh! Jadi narabok do habi! Meeting itu Ah. artinya rapat Sayang kerja. nilupisan na kaningan barabura Ay, na ho! kwenta. Bina na bina! Ini hampir dong.